ya mabati rolling mills yukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntubwate showroom asura achabwirigiria amabati anda umsialia utagete showroom yeito nigo ere engare iyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntubwate team tempo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo tebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati rolling mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate boomerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yo akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yegutoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo muchigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi, kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Masoge maneno mwancho muligerio Getembe television ngochaka nkogotebinga asobogima bw'omuntu mama nero musani umutangani naboigo mama nere umusani bwekene elia gatatu mama nero musani orabo musani ogoika omwerio onye kubwata basani abange asobogima bwiga ebolie onde nare orakoire buna mama mina akoirire asebaria Nyasaye atangete kurangiria mamumino igotogoteba nga tikapagenderere gutimoka asomorembe kurendonye mamumino karororo na ende tuli gokora biria bigwenderete gokorerwa omuibori genda bwetuke asengencho mama bwe muntu no bwengencho kare moyo no bwengencho na ngina muntu nabekerema onde tayo oramu bwekane. Happy Mother's Day aba mama bonsi asemure onye kumanyete nga nobwatu mwana aye
no bwengencho tigango nyasaye agenderere kugusisenia butambe yeigange tembe television ikionga chinsa ibire bunage koretwa sore asenchira engia kigima nyuranga sense meli abimanyiriro igo kumonyoro yo minto Wilson Makori nabo igosangana inchi birengere byao ase namba 0726447367 sangango na inchi nabo igoli volingo kuboli neli ase bali mwaligereria so mutandao nabo igo mukubwatia evyombo bya mangana omuseneta omochorwe kurua ase county ya Kisii omusubati Gloria Oruoba obeiro kumulekerwa asekeria gotebekananga ni gaorekanira nge kabwato bwamate numurai Fred Okengo Matiangi narorekana igari asigeti gya JKA kwenda kumwaligania bali nabageni banda ubarabara ikurwa sorogongo rwa Gusii bone kiama kya UDA nigo kiama mulekeire nabo go tariki 15 nemo mutienyoyo nigo kigo chikorua ogochika kwaye gosenagendere koba umuseneta osenigo agochia kwa isiko liboli neri abarai mbalinga kurua asense meri asomo gwekana orogongo rwa Mount Kenya bakogenda asoyo kabero mu deputy president Rigathi Gachagua kulende kiama nkiraorekana gikomumuleka kulende Gloria Oruoba ororekanire ogochia komukwani mu muromo abo oyore Fred Matiangi obeire ogokwanerwa nabo igo chiki achie wikirana bosibwe kamiti ye kiama obo ene ngaibule ebina bye birengere bya onta eturwe chinga kibune chiga ekionga chinsa ibere kego chaka asigeka getali getambe Eliane Dennis Ouru apam asinginche aenga ntobuate papa umuya congratulations gochia saba bwatani bonsi bedini yege Catholic amona ba Kristo bonsi ensengima kubwatikana ne wiki ya chakiribu yakigima abua serero yalenge ejumapili entangani ase papa leo oikomi na kane achakia emisa yaye entangani kurua abo kurarigwa kubwatikana no kororekana kwerio kirirabu chinga kichiecho nigo abakristo ao babuligwe ego chamo nabo igo kogenderera gusabira omurembe ime yense yaito ya Kenya murikyo ito Fatgad Gisemba litukolia rero na koletaro yaye ime yese Kirisia gya St Ambrose yegotoka ime ye parish ya Nyamira nabego gukwana n'abakristo abuase baru ibirengere byabo kubwatikana no mogoko kwogochorwa kwaye Papa Leo oikumi na kane Hekero ritkoria rero rire ejumapiri gose omukubyo omutangani kegima inse yoborai bwaye omupapa omuya bwekeresia gya Katoliki nigo abakristo abakatoliki korwase kanisa ya St Ambrose egotoka eparish ya Nyamira barure ebirengero byabo kubwatikana no gochorwa okoiga abwasa abakristo abaiga baragwa no mokonyi bw'omunyakirogo obo Aserieta Justus Mugondo sogochori wekelisia Katoliki na moneo asogochora wa pop nogochori wekene ekiagaran kubwatie amaki kubwatie ogoserwa unabono ogochori bwense bubwata amaki ogoserwa kwa magojuwa kekura aria no moika ogotangana abakardinari ba asogochora mo pop na indonye enambiritere ikerana nabe egotoka nga erioki nabari koro kiri mwamu ngambara nyora omopop igo ase omopop oito reo obochori bwarengo ororo korwa saba kardinali baito no bwarengo obochori we ekenyasai Boigo basegetire abanainchi kubako bachora abarai bense nerebuya gosaba ritangani erio kwaegwa obongaini nechisemi erio bamanye ningo omurai bwa makora tunto bwatiri yaki buna ekwerende oburai bwense bokorwari yaki kwa maochi wake kura
ntubono na masaba gokore gasi ntubwati mang'ana ndinga ninki gego chigokorekana inche wakorwo bochoru bw'eng'encho bochoru botabwati amaki igo nigo nkobori ense yaito ya Kenya tubwati egento keria abakatoliki bakora ntotiga amang'ana amaki tusabe Nyasaye tochorere omurayi oito buya mono museseni bwa abang'ina moigwete lakini ntuse kanisa Nyasaye ogochora omurayi ande ganchira kwa mochora ndinto rugopira goto kumusabera amaya Nyasaye amokonye atorae buya endikina tiranya goikero boruo tubwa kare na kare nonya nigo ibasabire umupapa oyo omoya kubareta amo abakristo bonsi ensengima buna enjira eyemo yokogenderera gokinia okwegena nchasa magania ne weterase papa reo igonko mo sabera amaya obagimo botambe abwatania ba Kristo bonsi abwatie chimbaratero chia papa Francis chingaki echecho abasae na barabwo ebasemiwe enjira engia barakine kanisa ya mambi ngwetera abasae nande ngosaba abasae mono basoe kanisa ime tonyare konyora chisemi kurwe kanisa ime tonyare gutulika nigendo kia muhimu ngosaba mono popo anyare gutubwatani tonyare goichore ekelisia ngotebona saba na yote bonsi to tonyare gosoesa ekelisia tonyare ko kuyo mfano uyu baba kardinali bataetwe akantu kakeigo bakamayegwa kachikura tweso minga tari buya kwe ukende kwa mayegwa kachikura Hingo ripotera getembe kurwase kanisa eyeiga ya St. Ambrose eyo egotoka imeye ward ya township ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira Njefatigad Gisemba Bia mono sana mulikito Fatgad Gisemba kurwa hase county ya Nyamira kolengana no roboti uru togenda tukuligererio mogoko no muchingo kubwatikana no gochorwa kwaye pop leo oikumi na kane ni gobono abakristo bagenda tukurwe birengerero byabo kubwatikana no gochorwa kwa ebiga ne birengerero by'abakristo kurwa Nyansira Catholic Church yegotoka imeye parish ya Ichuni. Asa Marieta mukatikista Mikael Maera igonde mukatikista esante ya waridu kuna ofisi Nyansira asetorna abakrista baiga mbuya mono togoteba se moyo mutagatifu na Nyasaye utara kunyora umurisia uyitware tuasherekea pop Leo the 14th na ande tokweranire ngambuya mono yekira Jumapili ya lero tware osherekea umurisia omuya ande kababuya twamunyorire baka yekira twanyorire umurisia otokweranire moyo mutagatifu na Nyasaye ngambuya mono atohire umurisia omuya ugotora togumusabira Nyasaye ama moyo mutagatifu amorae nanda moye chingencho chingia kuna popo rara ali gutora popo chorwa ta 16th leo to wakanga mbuya mono egera gendra kolis chingondi chiaye nanda chiorokera enjira egera chibwati egera tonyoro gutulika wakare na kare. Yes, Asa Marieta Fred Matara kurase kanisa ya Nyansira enje na abiri no mogoko monene Nyasaye tusisiniri twanyorire popo ito yochorwa kweli baga asoyorio osira igobana ntino mogoko asenya bune Eklezia Katoliki asokonyora popo ito igobana ntobe to kubwatia machikaye ende atorae buya paka chinga kichionsi igo twakere popo mbia mono asogochorwa kwao congratulation bia mono ete anentwe tiar kumubwate siasa megacho twakora anene togosaba ntuna abakristo obwate mekorigereria mejande etane Eklezia ya Katoliki anyara ko Yesu dikera na kore changes chichiwante okorwa Eklezia tunya ko yandera nenjere ndo yamono Ngambi mono Nyasaye twaereirwo omoyo mutagatifu twanyorereo the 14 atorae kuno yo ogendete atoraete atotwaro boremu asenyitwe ibulengere no bo batikego swa iguru nonya na asasi nini igatiga tokoro obuya oba tokoreire no yochorirwe tumubwatesie ndo masa komubuna kurende tomwe kingu basama sabaito na kima tosabekera rituko esa
Unenchire moyo kogokera na guchengera rituko ria rero ria Bible abangina gose Mother's Day nigo umonchuria Thomas urori nyagaka kurua asensemiri ya Kitutu Masaba asanga na begenu abe dini yege Catholic amo n'abantu bande abo asaba ebyegwa mbali amo na maoga na boigo kubagokera na kubachengera asemirimo yabemiya yo kurenda na gukinia abana. So litukeli is very important. Niliengencho kabisa na ndira kikiagere tenka igunga omunguso kabisa woko nabage kanisa ya Kemera na ruororo saa 3 iga na nde okoba rene ndu inkuruge kano na ranga bangi na bage kano na barumbanta gite na genda bakoroko sherekea litukeli na ikororo twasherekea na barubu kabisa twachenga kabisa na bawisheria happy Mother's Day na ndenda so kuinyuranga ki abana ba mama nonye my own mom tayo at least I get a lot of solace that gives what aba mama baroro buna mama uri omonyene onye ndiare ngororo gango na muri ne gancho ene kabisa lakini kinabwa tegeke na tebanga ki tiatoge ndororo to share na barobo na nde njanya rekano munguru nanchirana to ikoro to share na ranga bono rende tikatuchengeri tukuri rero okoba and like other Mother's Days elidiaringa more special okobanga ki ekerisia Katoliki ntwanyorete kiongozi kende kenyi umo director bw'ekyombegia Bomas of Kenya umusubati Purity Murakirera tatigiri magega asiritukeri gari engencho ria abamama ensengima nigesokirie na kubakira buya abamama bonsi asembere mu bagokora na gotebanga abamama nabo bare kurua omuchakano goika omoerio igaburirie abana abasae n'abantu abanene gusika abayibuli abangina ekiagera nabu omusingi bobugimobuya kwira ribageriga kwakira abangina baminta abamama baitu asingongo chonsi chiagusi ngo bakira mbia mona nende mbatebi nganto banchete nande buna togochengera rituko rya rero rya Mother's Day tete ko batebi nganto basigete tunawaenzi tunawaheshimu tubasigeta asichinjira chonsi pi tiga Nyasaye agenderere ko barenda Nyasaye endere ko ba ubugima ubutambe asense yega mugenderere gutosabira mugenderere gutwagata mugenderere gutosemye buna mwatosemire asigo. I take this opportunity to wish every mother in Kisii and especially in Bonchari constituency a happy Mother's Day. We love you and God bless you. Mwancho muligeria kurua Getembe television intwe amone timu ya itoyonsi toiriri bageri na intu kuganiria happy Mother's Day. Togo tigana na yumo waziri bwechisemi umuske Julius Ogamba Migos nigatebere bunaba korimere mu gusaba ari bari bakoremere mas chinsemo chinkongu ekimanyire buna hardship areas aseke nyamorero mbagendrete kuligerigwa nabo yogo chikogendera akora emirimo emia nigo muwaziri yo atebere buna nachie kone kibuno umuroberio guse nachie kogendera gusegeto umuroberio kone kinga umuroberio ria onemis kogendero rekokorerwa amaunchurio. Nataka kuchukua nafasi kwa miaba ya serikali, kwa miaba ya Ministry of Education, kwamba sisi tutaendelea kusaidiana. We will work very hard to ensure that you get the resources that are required for you to undertake the infrastructure that is required for our children to get the very best education that they can get. Now we are going to do affirmative action like Mheshimiwa said. We have recommended that we harmonize all these issues relating to hardship areas. Atutaki katika serikali unakuta section moja pande moja wanasema ni hardship, pande nyingine wanasema sio hardship na inafanana. Ama unakuta ministry TSC ama Ministry of Education inasema hii ni hardship, unakuta civil service inasema sio hardship. Mko watu wawili, mko in the same office, lakini moja anachapa hardship alliance, mwingine hapati hardship alliance. So we have said, and you are going to help us in parliament, let us harmonize and know that if it's hardship area for one ministry, it is hardship area for the other ministry.
together. So I will be coming for you guys to give us support in parliament so that we can do affirmative action. Maneno ya school feeding program, unaweza kuta shule moja hapa inapewa feeding program, ingine haipewi na wanatoka the same place. So we are harmonizing all that as a ministry. Those are the changes we are doing to ensure that our children, especially in these areas where there might be a bit of insecurity, resources are given so that we retain them in school. We do the low boarding programs, low boarding facilities, ndio tuweke watoto wetu wabaki shule waendelee na masomo hata kama iko shida pale kwingine kule nje. So that issue of NEMIS is being attended to, because you can't have a system that closes out children who we are supposed to support. So we are dealing with it and we will resolve it. In fact, we are coming up with a new system, and hopefully by July, August, we'll be having a new system called KEMIS. That is what we are already working on, so that we can ensure that those problems you are facing are not there anymore. We have, all of us, to put our hands together to support our children. Chumuligirie Getembe Television kionga kia mwamugusi tonyora sensemiri mitandao una Getembe TV sensemo ya Twitter gose X sensemo ya Facebook TikTok amo na YouTube na boigo tagete gukurire iranga asege kagetari getambe baswatura sensemiri gikaro abageni baito tayari baikirase cyabisi cyaito kugitori gutwara enkwana entingu kigima igoro yase umugusi yaro kingo kwanira umu women rep mutangani kwe county ya Kisii omongina Mary Sally Otara oitare na tebigunga oikire nabo iko Moske Patrick Lumumba nero mo county secretary mutangani kegima chinga kiugatuzi ya chagita se county ya Kisii nabo iko Moske Ben Momanyi nere nkobale amo naintwe tuchie gukwanira bono ribaga ri umugusi korende tutaragenda iyo umujumbe bwensemo ya South Mugirango umuske Silvanus Osoro ni gatebire buna umurayi bwense umuske William Ruto ni gagwente ko wa Chingaki nera gambe ase myaka 10 buna abarayi bande bali bakuna gwakakani amangana babiko munu akendu ekiagero umurayi nagendrete mirimo yae. Huyu jamaa mchapakazi kutoka asubuhi mpaka jioni watu wanapiga kelele. Patieni sisi break bwana. Hata William ni mtoto ya mtu bwana. Iko sawa. Hata yeye ni mtoto ya mtu. Na nyinyi watu ya Nandi lazima niwaambie ukweli. Mtu uchunga mtoto yake. Hata akikosea, fanyia yeye zero grazing hapo kwanza. Wacha kukua ni kwamba nyinyi complain itokee hapa ndani. Kwani nyinyi mko namna gani nyinyi? Nyinyi namna gani nyinyi? Mtu ufanyia mtoto yake. Kila mtu anachunga mtoto yake kwanza. Sisi wengine tutamchunga. Wewe unafikiria huko Kisii hata hii maneno mnasikia mtu atatoboa? Kama hamkutoboa hiyo wakati mwingine mlikuwa na nguvu. Saa hii my friend, mimi niko hapo na mimi ni chief whip bwana. Wacha kucheza. Tutawhip nyinyi mpaka na viboko. Iko sawa? Yes, ile wakati nguvu ilikuwa mingi. Sasa saa hii hakuna kitu mko acha. Watu wanakuja kuchezea hapa rais. Lazima pia yeye amaliza yake 10. Ama namna gani? Akimaliza yake 10, mimi na Kimani Ichung'wah tutakuja hapa tuwabembeleze mtupatie yetu. Ama hatutoshi? Si huyu Kimani Ichung'wah anatosha? Na si mimi natosha pia? Yes. Hata nimeona waheshimiwa wengine wakicomplain juu ya IBC. Sasa wewe unaenda kwa TV kucomplain juu ya IBC. Kabla ya hiyo TV kila weekend mnakutana kwa kijiji kimoja wanaume 7 na mwanamke mmoja. Mnakutana kwa kijiji moja every weekend kukula. Bwana, si hata mchunga afya yenu mtakuwa wakubwa sana. Kula si mtoke hata mjue Nandi Hills inatoshana aje. Mtoke muende Uasin Gishu, mtoke muende Kisumu. Sasa mnakutana kwa kijiji kimoja kucomplain. Mnakutana kwa kijiji moja kutaja mwanaume mmoja. Sisi tuko hapa. Mheshimiwa Kindiki sahi ako Meru. Akitoka hapo atakuwa Kiambu. Wabunge wengine Mheshimiwa Aaron Cheriot ako kwingine. Nyinyi watu 7 very lazy bwana. Tafuta kitu ya kufanya. Mnakutana area moja mnaongea tu kitu moja, mko 7 kakona kamoja. Ai bwana. Alafu mnasema sijui mastuko kwa bedroom yako kwenda kabisa.
Silvana Susura agotebia barayi bandinga bataretare mbaba isikunura batware chindwali ari mangana insiasa n'abana siasa ense mugiteria ekwamireria serikali nigo ya muburirio mu deputy president obono Musike Kithure Kindiki gwetigia emere muri murioka yenkubwatekana nekegambiro abo moisande koraria buna ekamati eri yachoretwe no mu deputy chief justice Musubati Philomena Mwilu nigo ya chitama mencha neri chiko lyokumutumanka omo deputy president umukuru Rigathi Gachagua. Na tunasema we'll agree. Kama ni mimi au wengine wote wataniunga mkono. Ikisemekana si mimi ni Kalonzo, sisi yote tutamunga mkono. Ikisemekana si mimi si Kalonzo ni Wamalwa, sisi yote tutamunga mkono. Isiposemekana ikiwa sisi yote ni Martha Karua, sisi yote tutamunga mkono. Ikisemekana sisi sote ni Matiang'i, sisi tutamunga mkono. Bora tutoe one. Hapo mko tayari? Mtu mmoja peke yake. Na hao wanaomba Mungu atitukosane. Na nyinyi muombe Mungu tukae pamoja. Mnaona kama Mungu atasikiza nani? Mungu atasikiza nani? Kanyiko yo bweriogi iguru mugano inakoretera nawe yongirurire neringa ensemeria yo kwamireria serikali nigo ya muburirio mu deputy president obono Ibrahim Kithure Kindiki wetigie mere muri murioka yenkubwatekana no kunacha gwekegambiro abo moisonde una ekamati eri yachoretwe no mu deputy chief justice Musubati Philomena Mwilu eri ya mutumentenka Musike Rigathi Gachagua no mu deputy president umukuru nigo yachiete mamincha neri chiko. Mimi ni wakili, senior counsel actually, and this friend here, Ndengwa Njiru, is also an advocate. My brother Eugene is an advocate. Kitonga Maanzo is an advocate. All of us are advocates of the High Court. And we are very concerned with the state of the legal situation now before us. We clearly have a constitutional crisis. As we speak, we do not have a deputy president. Yes. We have two deputy presidents. Okay? And I respect Kithure Kindiki. He's from my part of the country. He should do the honorable thing and resign so that he can now allow due process to take place. The ruling by the Court of Appeal has clearly demonstrated the illegality, the political manipulation that happened to try and get Rigathi Gachagua being dismissed as a deputy president. That pursuant the Court of Appeal decision, just to mention, following the ruling by the Court of Appeal, Mr. Kindiki cannot resign from that which is not there. What he needs to do is to get out of office. And number two, until the petitions that are pending in court are determined by a competent, well-constituted bench by the Chief Justice as directed by the Court of Appeal, His Excellency Rigathi Gachagua must be accorded the privileges and the protection that is contemplated by the Constitution befitting a deputy. Ngakichi chenseme ya upinzani nigo ya tebire buna igo baguchiko ikaransa buna barayi nabo igo kunenkia na konyora oyo mobo guche kurwanirire kirogo kyobo president iyo ni gaine kigwa mu deputy president mukoro Geoffrey Rigathi Gachagua. Na tunasema we'll agree. Kama ni mimi au wengine wote wataniunga mkono. Ikisemekana si mimi ni Kalonzo, sisi yote tutamunga mkono. Ikisemekana si mimi si Kalonzo ni Wamalwa, sisi yote tutamunga mkono. Isiposemekana ikiwa sisi yote ni Martha Karua, sisi yote tutamunga mkono. Ikisemekana sisi sote ni Matiang'i, sisi tutamunga mkono. Bora tutoe one. Hapo mko tayari? Mtu mmoja peke yake.
na hao wanaomba Mungu ati tukosane, na nyinyi muombe Mungu tukae pamoja. Mnaona kama Mungu atasikiza nani? Mungu atasikiza nani? Mtatuombea? Mtuombee tukae pamoja, so that we restore this country, we liberate this country. We have a job to do. So hii wiki hii nitazidua chama chetu cha kisiasa, na baadaye tutafanya sherehe kubwa sana ya launch. Mtakuja? Na hiyo chama ndio yetu. Tunajua nyinyi ndio tegemeo la Kenya. Tafadhali Gen Z na muomba, muende mchukue vitambulisho, mjiandikishe kura. Nyinyi ndio dawa ya Kasongo. The Gen Z are the ones who will sort out this country. So wacha tujiandikishe, tuchukue kura, tukue tayari. Hayo maneno imeendelea kotini. I want really to say, I will let the lawyers do what they are good at. I want to focus on what I'm good at. It's mobilizing the people of Kenya to liberate this country. That is what I want to focus on. But the truth of the matter, and we must say, I, regarding Gachagua, have confidence and faith in our judicial process. And the framers of the 2010 Constitution created 4 levels of judicial intervention: the Magistrates Court, the High Court, the Court of Appeal, and the Supreme Court. So that if you don't get justice in one of the levels of intervention, kama upati justice pale Magistrates Court, utapata High Court. Usipopata hapo, utapata Court of Appeal. Usipopata hapo, Supreme Court. In those 4 courts, somehow, we have judges of integrity who will be able to give justice not only to Rigathi Gachagua, but to the people of Kenya. Mwanchumuligerio Getembe Television nara yuchinsa chianganchire kumanyia senchira yo bwikiranu tosukatamba sensemerie gikaro bageni baito Muske Patrick Lumumba, the first county secretary omu administrator na boigo kototebia ringana kia bantu bakitutu chache osenga kibako motebia nabe turigereria mangari gereretie county ito ya Kisii na boigo gusiyengima na siasa ya Kenya na boigo Mary Sally Otaro Mheshimiwa Women Rep Mochoreo Mutang'ani we county ya Kisii na gutogo chikobana barabo na boigo Ben Mumanyi mwana siasa kuruchinsa machanya Nyaribari Masaba tosukatambe yenge Tembe Television ikionga kiamwa mugusi ekerongo kumanyinga asa yutogo chikokwanira na bogo sangana inchasi namba 0726447367 ibirangere byao nenkwana ego chikoba iyo kwagacha na bogo kumulikira mono ase umugusi torochie Eliane Dennis Oru asensemeria yebimanyirerio noyo Minto Wilson Makori. Eduka ya bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kuba tukachirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo karose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu buriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chechi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao ndabono babwata chirangi cyo kwa imeye nyumba isiko ya nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri kuririke iriya gatigati gwikariguri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwocho ganya chirangi wikabunuraganye bwocho ganire erangiriga aseduke nyiganya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yanyora bwikirano
tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo enyekenga enyumba yao use asomanyete use chiriche biasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke nyega ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumuchuyigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone